Galati ko ran heni Paul sakwat bung khat chang khati sin chang kulhon li tiang siamna kan nei tlang pe Galati ko ran Paul hena tirthla Paulin cha kalau kuat thu thang tha phuang dingi tirthla sidinga hin milai rilmi le thla mi kasilo Jesu Christ thi nak I sin athau ter tu pa pathian le ama Jesu Christ rilmi le thla mi kasi hitoki a ummi unau Paul ta thon Galati I ko ran Paul chibai kan lo bu kasi kan pa pathian le boipa Jesu Christ zang fa nak le dai nak chu lo pe ram se tuisan sansia sungi sin kan ni luat ter dinga Christun pa pathian du nak thunin kan sual nak ruanga anum nak ape zau pa pathian ne na sun loi nak chu akum khwa in cham chin ram se amen thu thang tha pakhat jiang kar lo te sunga khri zang fa nak thon alo kau tu chu nan dung tu ni thu thang tha dang nan pom lo li ka mu ti ka kamang abang ngai ngai thu thang tha dang a ngai ngai ruangi kati mi asilo nam thin lung alo nai nok tu le khri thu thang tha thleng atum re rau tu minung an ruangi kati mi asi kan ma si se van chung mi khal si se nan ne ni kan phuan chiami thu thang tha silavin thu thang tha dang sim tu an asia chun chamsiat si kau se kan lo sim zonan atu a kasim sal kau pe nan pom chiami thu thang tha siar lau thu thang tha dang sim tu chu chamsiat si kau se hiti I kati tika milai lungkim na hol re rau kabang mo katum mi chu milai lungkim pi na asilo pathian I lungkim pi na asison milai I thang that na ka hol mo mi mai I min that na ka hol asia chun khri na tuan tu kasilo ding khri tir thla chan nak ka ule ka nautla thu thang tha ka phuan mi hi minungi thok mi asilo ti hi nan ne na kalang ter du mi asi minung ne ni sin kanga mi asilo milai zo mani inzir mi khal asifon lo Jesu Christ ama in ka ne ni aphuan mi asi karak nun chan theu dan chu nan thei thu kau juda biak na ka thun la ya chun pathian I ko khan Paul ka khem siati chimit dinga karak zuam chiam chau juda biak na thun lama chun ka khuk thi laka afel big mi ka si kan pu pa dan thun lama chun a hlei che in rin san plak tak tak ka si sikhal se la pathian chun azang fa nak thongin ka su ahlan man in I khil I ama I na tuan tu sidinga ikau athu thang tha gentle mi ne ni phuang dinga afa pa ka ne ni arun lang tar tika milai zo man thuron dinga kapan lau Jerusalem I a ummi kalani tirtha arak si zaumi Paul khal kapan lau zamrangin Arabia sona cafe I Damaska a karakir sal kumthum nu longa bita tong dingin Jerusalema cafe I anena zapni kacham kan boipa I naupa James yarlau tirtha dang zau man katong lau hiti I kangan mi hi thudik asi thupan asilau ti chu pathian ama in athei chuinu a Syria le Cilicia rama cafe chulaya chun Judea ram Christian Paul chun pumpak in thei ri lau in rak khem re rau tu in atu a chun siat su arak tum mi kan zoom nak thu hla chu aphuang chiam chawa si ti in mi in an sim mi an thei chuti in keima ruanga pathian an thang that chathiang lim kan sial mi ngai tu za ta hanga atharin pathian in thso na en pek sakram se amen